Ai, kemundo bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na namundo ko bati. Sa lemo na kemundo tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na rewa bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Engen drevi me bakarita kiani viki mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangayan ni tali sota tukina ka vikilai, era libu tali tunga nan dui kai karandongo le dikina, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko sa naya ni Angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali na yaya lalai bevakande wuku kunibale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona koloka na sige lebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Hey, do baka totolo tiko. Do saya lupa lamu dina. Saya permentangan to boli gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa wala katungang o maulimat. Maybe na kanisa tu ket serngaki na nakatungan reba mempaleta na nota tu ilalako. Maybe na kasaranga. Kalau boleh roti kari bateni kina. Datu birto na bisi nga nakari mateni se means kena sausage roll. Gaya rato makuntal nga nabuka sangay buka sige lebu na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau bega kena do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Tu rau talang ni kota ni nomu ni boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County kan rendre nomu ni vila kwaki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mau 5 dan 25 Montgomery Drive Suite 2 Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio bulan do vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Mata kaci-kaci
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani. Yo santi sarra pipuno todo sarra santa meke tukina ngono goso e meke mathao so e meke uno mamada so e waitui so e tungo meke tunga melo meningara e buku nanta marau tu o pambota sa nda to sar tunga menangona san don menta maro ta chuki na bikato to sar sayado ke vale na ke bikato to ke buru ko nda to tugu chuga sig dora kain renre ke baka na sianga ni singa ni kuwa on sianga nganga ni kuwa nganga ni mataka ke baka sianga ono sang bulu kadio na mbaki mengo me baka arto na matim ni bichi wana matim ni Australia sa ocho ingilandi sa bongango me dabo na matim ni All Blacks sa complete sarto ngana baka sama baka laki na matim ni Afrika
anda sabo bina chuko nanda mati me baka usa sing lingule ta barau chuko o baka lelenga o ontaka la tala mena YouTube mati baka redo tu mongo isai na matanggaling kitong tandore dan mati mini vigilio o las kota rosa ngabul miniti sa tutu yambe zake yambe sombo tu sa oda nga kadi was kram kena collapse watanga ni asyang sucisar di setur na kena andau di buku beka na ngono ya andau bu na ngono go na sport science bi buku sar bo lewo na terreni na no mu di mandangan na sabo ta kabutu na lomni wol sa bulo minit katu to ka sa andra bitu kembali ni go be sanga mo na be lebu ni wa bu ki kilome siang ko pono mama da sarota mentare dirto na nonda mate tim sa andu ita kabo sar tu ngada nona takata kailisi ni kinai takata ke mata macha cuk ser membai babuli di small bro ya simi kurbul ke munto obang gua tu mai be so na kena matanggali bu sar to metu do Simon Riwalu bina katal ngamen do bunte gitu so na tarambu o dia na zangi go siang sarain tanah yang kami kemundung gordo cuk lo mantangan tong kere tangan ngoni git santa po binak ni sa pa cuk pa non de la ni mati ni wici ko sa bagretak sa marau orto de bilu taki marau orto na ilulu ni non da vivo nua mai viti anda mai marau tu na levene ra marau na pasu marau sa tu na be sei wici so mantangar siang ni turangan ni wici se marau ni wici sa marau taga tu na mati timba ambim wici ko Irna pulang ya, pare di Derek Sare dani sabi sau ndona turanga lak tungan ni santo mono tu nona sotero sotumbang dona train station seta. Pare dir tu talanga sona maram ni bicer tu asarang kita buat ciko. Ko bagre ta ciko Kento tu sa ciko pa ka ding sa lebo sa babi sa posta ki pate se ni ko dir ciko se ode ya undo bango ya ko na numa tunga ya. Anda sa bibu suci nga ke bakatal ngasi banra cumbakan tonda sa no pati ke bakasi kan inda ertu ba wili ke cukumai la ile bener contribution bibi na katal ngando pam pango le dok ertu cukuna management ya da singkela tu sa ta ka makau tu na tu homo kento to bitoko ni gaba ko kowa to sa kota lebo mer to ba kaya ngono ko sa ndabo Australia tu di cukup migrant dua na itala serusa sa sing raw tunga lebo tu ntal pati na sinren ganga yengo sa pakai bisa tu na uto na baka sama tu doko sa artiga plot katalangan gor dabi coaches di buru-buru ai to na cimingo ori teman-teman sa motong siang sutsar ngo tim ini bisa pakai thread sar ngamai ko aku kaikin endo na kabina kan inda sa okachi ande na buru-buru super rugby ke baka menda to wato kakina mena dio sa ulka ko bagari tak ngai itu sa buki labi tu ngango na wila mo bel se iya nakatuto ka tunga ngoni turanga dona ngonda tangin dona ngonda butungun dona singa kito sana reda mena rama dan dona ngon ambil rek non tu scrum dona ngon go sa ambil rek tala non tu scrum o mantang o bango boy o cucu mantang ni scrum ndo tala na imbilia tangga de saranga mura kengeru ko mantang na facet ning gitu todo ko bango men non tu line out do ensembles tu liu na sia sa katuto sa kanga di bul ngon go Dapo udah binakan na nartong gitu tunda na kene wasi mai na league lele mai puno tani to tu enan rua ko bata mai pita na pakasama cu tal rina kama sa vo lek sar cuni complete na puzzle vivendo nu cu na bi ka bogare ta cu mena dorbo di balang ya sa bola tunga ko cup final Fiji dongelewana kena bo go Fiji go JJ's Food Shack. E tigo ke na kakana bo biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tapioca. Na kakana bo malangi me bakana steak bakailo ke na coleslaw. Na karito asa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dunto al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada mo sarama da mahuli kinento na ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil nito tayo katil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasara biri ni tauna kami ngaya kina maga ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat sarangan ni biara paling lain ini time saranga mai so dan tali wara ka tala tunda wara ko tunggo
saya lo buat bengo kamu bilang tak. Kampanye bilang gua na heritage link. Mau lebih nak sarang saya kata rindu nak kaya bakatar tutu nak kena. Bahkan nak kena pepo buat itu tak. Kami suami nak kira kena timber na baka. Sen tu bikin na ilah boleh waya. Minta samu kena kisi dan ni marong kena ngona mojuri paling bul. Kaki bae kar tak buat na insuang. Baya serangan na The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sar na baka leo fo mo na telefoni. Text mai kina vas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima na kena itutubo matalalay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sonong ngona santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya bukaya kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya bukaya kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Toka, komba na kena dami-dami. Baga diri nga lala, saba-saba, kanggay window na yang kona, na San Bruno kababa. Nababa? Tukun tali pa. Na San Bruno Cavaba, ningali may ni may kitogule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dina-dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit ni Vingarabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilebu, kinatinikan doon na koloka ang bongilebu. Yavalata, dio nang gayvalata and radio bulan duavata. Bay talon o tekina na bika membaleta na nondong bula, may bay ira na kanandaw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Promoven na ba na kaloka na bay ang Cabinet City and na bay to kunin ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kang anitikan na kay Witi America. Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalilay. Yung leu kutaka bakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto bakasang katelang ora to. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen kita so manakena bakanya takinaolo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimat, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar-tara sarani kinanaba ni telemoni 125 Rualima Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu, and kena itugutugu matalalay. Ogonay rongo manuvali songo, nay Maulimat. 125 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulu do bata biokon lamani sibna pa na roso korona meniti asa bakta kilabi kenta na ikaw talaga di no bitalo na kabde bin karabi tinta da bu na chigina kampani benaka na mauli mata na buku norto somro chigo na kena rongo chigo ni bikenta oya na rongo mai vali songo mai na moniti kina baga rombuka mata ni tuku bikenta oya na no da bisurechi menta zau kina duon na daga benaka ngo oya mai na aba 7 media ministry appeal na buku chiga ni Feast of Tabernacles ana badur chiga mai na songole bungo mai Israeli ni sambulu benaka na bisureti and sa sureti to do chikina menda vito koditaka na Christian Media Ministry ongo ya na aba 7 Media Ministry na kede liu chigo kele piamberinga sena media producer na buku dikena lagi ketoni kamburaki amaro ini tugu membalata na Feast of Tabernacles
ronondolo rosa lu katolu ke na vebo no ga tanlo te tu ne bola tambu ka baga bimbi na koro tambu Jerusalemi o klane sa talno ba bina kasar weekenda na tal mika munre langi ba tal kin na ve turanga weka ke le pe amberinga sale betal chunga ni bubale di radio bulan dobat ke ka ni siang ni turau chunga vital nongo o gebi na murir na ngole na Feast of Tabernacles. Na Feast of Tabernacles waya na bago chunga ni karusul kadio ni September 10 days time me adoba na kaono ni singa anda kela bena ko ebi o gebi TV producer na ngona sangai tega buta itu kina waya na Fiji Television mai na nonda bono loma ni bich kembali sambuta bina kasartunga na production sa pambich na media production na kaya baga dor chungo ndo na labo abagre tega chumai ni tulung dulu baga na labo ni merke ndo na kene wasi anda sa kumuna rawa ya sa botale chugo bakale lai ke pakao ngangandre mono ndondo linga kina ngo mandanga mai na United Arab Emirates a chico sarangan na kambani sa na mbiu baka ndondo kina ya na sende enda na kumuna mena raoni ba boli kina o gebia sa tanlo tagmai e son ya ni vengarabi en mbuturara ni kena sangai melai katoni na wika todo ko sarango orongo ko na wikemni todo ko sarna tau na gaindo credit tegitu wikemni na video todo ko sarani ndoli daba Wean video todo ko sara na bagador na aba media ministry sana gay bola itu kina na zamuni bakata ki teritu manu na acknowledge tagi todo ko sara kemni todo ko sara ni sandon dolinga ngai na bobu di binaka na radio bulan do wata na hukuni nomuni sandon dolinga chiko baka unga bang don nomuni don dolinga bikanda merke ke rawa nomuni zau $5 $2 na nduangan na ilabo sana numa mona vibuga kina ve gebi no na sanga me na le document tak kede mai na elal todo ko na le tambango na ngai tuguni sartunga na bosa baga bici na bika todo ngo kilana da na ngai me baga rita ki todo ko na radio bulan do bata na ngona sa uch todo ko me kino ya ke mbale ra ngai me sar na bika todo ko sar na non da bosa na ve buno todo ko sar na pola ini bola tambu na ngoli kino gebi meli dokumentang mai kembali ke ba ona besa sanga moni na ndondo linga mai kere moni na ge bako tonga no moni thau ve titilia U19 en zel nambango zel en van 25 walu vitu diwa ono va vitu walu 415 879 6478 yan kere na bawa mamasu na bugunan da bitoko ni aba 7 media ministry sa ngusui gebi chugani na radio mbulun do bata dan ndondo linga sara na buguni sa sanga binaka sa sanga chukinango o turanga weka en aba 7 media ministry na kene keruanga hoyan nono to songo ni bagana numi ni ambaki bitsa bulu kelima ni korni buli binaka na andi takambau school en dua chiko na nono to songo se nono to bolgo na buku di kena na numi chunga na anniversary 75th anniversary donan rau nan dola dona tikite atega buta chiko na nono to songo wana andi takambau na va na vana koloko na kabi kena tini kandua na koloko en mbongi levu na buno na bagaduri kino ya na Amans Palace Event Hall en Ruotolu 72 Longport Court El Grove California 95758 en na bagaduri chiko na songo go na katini kabani ko toba sa siang nindinde rani bule rao na muni tikite adults only formal attire binakatsi na isul-sulu ya may birto na ambulo mayan di takumbao na bulioti na beka so na namagtio ni kino na baga Kabi Island menu dinner watalang kina kina ngunu live entertainment and many more ke baka ni binakata mandono muniti kite sato sar chuba tola kina bolta kina ngongo giribe nei tabani mbi moi wai na bantaliboni vando lima rua pa lima diwa vitu tolu vando lima rua pa lima diwa vitu tolu sebe Anissa Billings rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu rua saiba diwa lima saiba vitu ono walu vitu ene karuni tuku bikenda ena ya kabini bingaravi ending na kene ka tolu
o yana singa ki the kaun robe Amerike the kaun robe de USA arto bita pata na songo go na komiti ngani the kaun robe na bagador chika na songo go ene ka rua sanga bulu ka tolu ni singa na moni madao sarango singa bagaruai tini na kaloko na mataka kina 5 na kaloko na kabi na buno na bagador kina yana United Methodist Church Hall ruan 25 Saiba Giffen Avenue Santa Rosa Family Fun Fijian Food Meke Singin Ringi kato doko nga o nikila ikina na buno bo turang lalanga besi ona le sotapa yani na singa bisu retira ramba chiko kemni na turang na marama nilo mai biti orto sa ker chiko mai orto sa ba musuch kemni orto sa ba rochi kemni orto mai da kaun robe ni ngole ani kena nomuni sende moni na le tokona o ya na singa ke da kaun robe merke bakatala kina kemni na vola kambula na chiku bo turang mai lalanga besi kena be chiku bo turang so o kati ya sana bo turang da kaun robe oni sabo itu ko merke o kemni na vasu na bo tani ke kemni na ndondomo chiku yani iyo mentana soto to ko yani na singa bo ro isarango ne ka rusul ko toli singa and all ni polinutu na United Methodist Church mai Santa Rosa wana ba dor chuna songo mai tini kina 5 na kaloko na ya kabi yana itukutuku to ba ko chuna na committee ni da kaun robi USA na buku ni kana ba dor chuna singa ke da kaun robi Amerike Santa Rosa na singa bagaruai sarangango na itukutuku teraba ongondo na visurechki nando na ngunu soli atau visurechki nango na ngone ni tikino tabuki na sano kandabwe tabuki tikina USA na bagador chuna na tongunu solyongo na singa baka rombu ka sarangango baka rombu kongo na bagador chiko na ndua pata club 528 Fruitridge Road Sacramento California 558 pa tega butaki chiko na walu na kaloko na mbongi mele adha na tini ka rua na kaloko na vivo amaro tagi chukina tabale seru botuanga gerto no na mati lawa kabakatalaki na rosa bulandola na baya kabi hika watake na cabbage golo watake na tapioca bakatalaki na curry lamb ke na raisi kena waini bonua oni sasure chiko na turanga na marama ni nondu sana baturang kantab tulay toko naman na sasanga ni tigino tabuki merke na badur chiko na somisende ka nando pata club 528 Vale Fruity Roads Sacramento mai na walu kina tini ka rua seru batuanga sana pakatar chiko bikenda kena pamatayabi sa borta gitu sore saltunga kemdo na nondu weka nanronga kena sana baturang ramai nandi mai na sanomba kena kemdo na turanga marama na ita rato na soto todo ko yani en dua bata waya en singa bakarumbuka sarangango ke bakango ngalala Sacramento na Bay Area to soto todo ko yani na buku ni songo bito bata chiko to na turanga na marama ni tigino tabuki kandabu na buku ni norto ngunu sende na buku diro chiko na dua bata club oya en singa bakarumbuka sarangango menta nangai sota kede aniki na baka leo lebu anda koto todo ko yatu na nonda sende na undolu menta le toko ni orto na buku di sasanga ngo ya na itugu ya sama itabak talanga kina nonda irongo may palisongo na kabi ni binga rabi ni taiboro sa bulkawal miniti me 5 na kaloko Play Rongo, may nabali songo ne Maulimat, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Mbulu benaka tavale chochiana batia nitu bosavere mbulu benaka bakatalan kina bindi mai ko mai suba mare talalanga besi tine tori katinai mai na yatu kuka mbulu benaka ba siti marawa mbulu benaka mai namak mai nandi singule bakatalan kina be sista loto mo wanga o musa mbulu benaka berton bakanu benaka berton tim ni bichi na Anglicare Toowoomba Queensland ma Australia isa panu ni benaka tu ya ni bikemuni maramanga nengu klane maro taksar chukubale no bingara mai Toowoomba mai Queensland o ya Australia na kabina ni ko tertu manu bulu benaka watala kina be weka tim bo hailangi Mike Tuboli mumbula
Wakatalakina ve atilete sobou bula binaka kibuni Big Sis binaka bale una bitoka nena kabina ni kuwa kale ratu kula tabani buka mai Nandi Airport waka nu binaka tu ya ni na buku di beche mati tigo na kabina bingarabi ndai ya waka nu binaka tu en buku ni beche mati telanga virtu na mati laongo ve Pertona liu na mata-mata ni mbula Fiji caregiving company and a group of companies mbula binaka turungan itai tuati Torza ke Mrs. Torza bago ni binaka chugani na bugu ni bingarabi no ni bi sema tuma na ka ni bingarabi tintai turungan itai tuati Torza watala kini bi den rauma kita na bugu na ni sema chuma na puno lebo merke na ka binaka kuwa so ba den chigo maramaya nungo neo mai wangambata malo baga lebu nana siama chuku mai tabale Jim Swinga turanga yanu cho sa teki sabo tinai TJ mai ele mbulo benaka training haven word mai New Zealand mbulo benaka mai Australia ili kayangalo Rosa Ratun Roni Masi Zeka Heleno Alalai Noka di Lady D baka nuni benaka en buku na bisa machu mai na kabi bin karabi tintai oya en nonto sale ka kamburagi baga bubale na radio mbulun do bata en kabi de bingarabi en dain to sana ngole manta en lomania sana baga turang rewa ngona ndrekena amodi kuka nambonu namana lala tale basuri na kete mulbena kainanda Mula
Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bula Duavata. Vitalono te kina na vika membaleta na nondon bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Promover na bana kaloka na vika vili tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kianda na kaiwiti Amerika. Dendram beka na ngwala ni kivalilo te na buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni bula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Engen Remy me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goin dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumandangaya ni dali sota tukina ka vekilai. Era libu talitunga nan dui kai karandongole di kina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba waki rongo seranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni angona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bevakane uku kuni vale do mai raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singa tabu. Bina sa wuli buturan kena marama darbu kina kona lewa sa boto weekend de rosa bula miniti me lima na kaloko e dan lonto sala ka kamura gibago bubanle o ya na radio bulan do bata en e ka bina ku da wud bina tala na kampani binaka o ya na Lincoln Heritage Life Insurance en abu kuna to ko to me weekend o ya na ngonongo ka anda sandu siamo chikina boto gerto na marama to ndo siamo baga usar chuma no bono lo manuvici o ya na super cancer survivors kila di sabi itu juga nonton episode sauci da wo di benaka juga lebih kartu baga zor ciko arto sa tele abu juga nonton biti na buku di sure ciko talaki nonton dolinga ni sa baga zor ciko na bengo na todo sar be kebri na biokani arto wo cici no kutalno ciko bate ke marama kila di rabari takasar ciko mai ni arto angole na atu sa umbalam balabu relital no sar juga di birto na marama tau na buku di mati lebo to bira awata lagi na non rembula de mekin mau bobi na kan na ringa minggur oni sanreda na non de bulangi to ko botki kenda na kabri bin karabi din tain na danra vosita katonivere ni sambulo bina kambulo nang sabole bina nomoni sulia nomoni ngauna moni mai talon nota kadabi kandendre oni lago rumah kalau ni sandre bina katal tunggori oni sa laku duru menendro ya oni sambulo bina katale oni sa tu moni vagandin dinambula ni rendo do buci na cancer lebu sa rei tunga ilo ni las ke ne kazi ona uno sa lidava kina na itostoso ya yang tapo bina ka ni sambulo da mai oni natal novi kimame na kabdi bin krabin din time nimbulo binaka welcome to the show bago binaka tak chuni ni sambulo binaka chuni ngono go bebaka na kini bakara undin ni usada putara na damuni bosi takatuni ber ni bago matal te kemuni manta bago matal lai biki mami le ni bubale radio bulan do mata ke borong tu merke sengola ni merke na be sei buru to doko en ekabdi bin krabi ndai na puno ni dau mai kin puno ni pasukin na veka todo ke tali kemuni bata me asa besar mai dan nomni maitiko ena kabdi bin karabi dinda ini sambula kemuni naka ni bulu bina karatu tau na rango sita katenugere au adabu tumene sana wakaturanga ona mosi oi santina tikino weni koro ilua ena koro nakavika au vasui na koro siliandrau mai na mosi talanga au wakawati na koro ndawa ena tikino na tewa mesano na tewa Bilang sa boleh buat yang sarangan itu raw ni marab na musyo kilangan do sandren raw abo kichu ko sa matala chu sa klasaran to sarangan na kan gundren rengo da sarango de na ke na itutuku
mai na tigina wai ni koro i luva na kena koro na kavika no da buci na kavika e votu sar nga via o side track kenta ruman ono se bingara kina man dele post mai viti no ni da butanga na kavika to na ngone leo karo to taka bota tokin marab sar ni na kavika da no Luisa sang mata ni matalo na turi rao se senga ndorangane na dongitu tal tunga rakavitu en mate tibi ni suba kla Fabiano mbeka na yan siya mga ukila di may namuni koro pagturang may nakabika ya sa akin may mikilay kemuni kin buno ni siya makina buwan turang na wati muni may ndawa may natewa eza kun robe ukila ni uirto to saran do may bingkarabi chigo maramana weka nagutaw na kabili bingkarabi dinta iya bosita kardo tan lota kana bikaya do bir ni do matanga riti kemuni no ni smile to my ngori sang saranga nikila ni kemuni ala ko duruma endo na matanggali kensa oni sambulo mai kini talo manta oni kilaba ta ni sa do kemuni mai nambaki raba na bikaso ni la ko duruma na ndendre kin bik okay moni talo sar ngamai ya do pa nangona ndor sa may biri mata tal tokin o klan naran imbole endo ng bula sang kite gabu tug di anibwa may walim bula satu weekend so kemuni on gi baka sama ta kana bidi dia kini baka sama kina yalo inu ngau na bika todo ka sasul lang on go kemuni maramatau moni talo manda may biki mami ena bika ni lag du ruma en buku ni mate ya to bikemuni Nakaratu tau na mateningaw na lori kinabiyaw na mate. May na Diyos nga kabito, wasudo ba na katolo ni Lubengo. Nangono wasudo kina, sangat kini lakamay na sudo. Nangono sa may wasudo nga kina Lubengo, sangat lakamay na sudo. Ngayon lakamay na rambula-bula. Saan din? Saan din naman yung wasudo nga na Lubengo, nabita na siya, mani, ang una kinarusaso ka kinaibali, sama ni me bakakenda na ito ke do tukuni ni tuna menda wai bakabiti iya mani ada ni bale ka tinang na maramana tinango sang pai kung mona lista li balem bula mona li lorei bakabunuai belete ni sang ni mata tatiko na raba ila ko tiko mai kina nan ram bulang bula belete ni ngone rapasu kina tina ni ngone ndala kami nasu iya ngwe ila ko tiko mai nan ram bulang bula sang ni undu ba tatiko mo lista le mande balem bula Manilista le balang bula ratu tau nangono lista le kine balang bula le laurai manitarai dona kamena sudungu mani sa tukini biau me wachiro na mala me ngai lista lan ya mani lista ni wachiro na mala nangono lista le kine sa tukuni biau ni sa tiko biau na kensa me makatak nga ninda na kenda na ito kay ayaw man da bakate kaya nangone sa tukuni may biyaw ni sa tiko biyaw na kensa na matinga ni kaya la ko may biyaw naman isa pero ni ka todo na lubeng doyan baki 5 doyan baki tolo kung wasang kay mala tiri ba kaya ano ko bakananan ni ukilaw mate sa wala kabiya matay ni ka de menang karabi to na lubengo o de menang lomani to na lubengo meto to matakia so di nele otale nang lele guriyo mai menang karabi to na lubengo go maram tao turang tao sanggay may pakukotang na nung bumbula ni nanumati ko yaw sana wala kanimo Darang unang balabo na nung kung may bunit na kabodi ito biya ko na mating ko. Venom duta. Lakot ko na ito tacho kay bali. Ito tacho kay bali. Lakot ko na yung baki. Nabida na yung baki ko may nabiyas sa ngabul kabito. Kinawalo sa ngabul kabito. May loray tali. Katutaw siti ko ngabiyaw na kensa. Ano naman saya ali na kensa sen. Lakot ko may na Ronaldo rutin kabito sa may bimbi. Sa may bakilani sa tubiyaw na oda, tubiyaw na
na rere na nungu bonita ka boli mai ni sa tiko bia na mati. Tidak sa kin dona buni matu ni va dor to sa bola kan rosa bul saranga nembak ya. Iya ratu tau mai na lebu ni tala no anda do ronga kina lebu ni betala no aura ni kana ngono go tau ya ninda baka ronga. Ina sa bosa na buni wai rakila kenda na nonda lomanga kena na nonda sanga ni nanumira na muri kenda mai. Ira na luvenda nonda nanga ravira kena na makumbunda menda meke betir na makumbunda. Maya gaba mai na tini ka dio ronondo tini ka bitu. Au le stale valembula. Ule stale valembula ya. Satu kuni mai bia ni setiko ngana mati. Ya ratu tau nangongo ya na sudungu nesa ni matau. Esa bimbi. Esa auranika ni sa sanga ni rei wakana sudu. Ikilekina na leo na marama. Au sama ni le stale valembula satu kuni bia musel. Sama dia ada ibu ni wai au se kabe ibu ni wai au se le stale mande val. Mo le baro ta kamay nong sulu. Kabe vale. Samba de le indo tale na aga borani na kanga urani kana lomanga. Mena ronondo tin kabiti au stale bulo no sanga ile stale tale valimbulo. Anjir. Sanga ile se. Au sele ratu tau narana ka urani ka ni wande de taka na nong ngoni sele kina nong karabi baka bunuai na nong may ronga da sona bosa itaundaku kona bosa wala nga korando vital nota kaysa nga nindo bira era la ko durumandina na kaula ko durumandiko si amba ula ko durumawati mai na kaula ko durum nambimbi ni ronga bosa nambimbi ni ronga talano la ko buka mai bira era sanga ni la ko duruma na matinga. É un gemisel. Au sele, au lako do ruma, e vana set nikimo. Wow. Vana cycle nikimo. Sembera ni kito bimbi wabitina ni me kito sa bimbi me usala klisel. Ngai dona taro dona basit kuna bia una luvengo. Na iko na mate. Au ngai kuna bia luvengo sanga una sanga ni mate. Au nambula me una kebetir na makumbungo. Ko saranga na luvengo baka sudu mana singa ko lo rekina bia na na mai ba ke lo rekina bia na mate ya ratu tau au babi na binaka au babi na binaka ni yung may lako do roma na bingarabi baka bunuan ko baka binaka takatalanga na bingarabi baka bunuan tiko na bunuan ko biti kina alo kena ninda mai dua bata menda baka tulawa me ula ko balamburu e ang gay mai kebetira na makumbungo nangona dor vital no tikinango saba na makumbungo sa kebetara mai na bitu na baki na nongo sama imbula na matea au sama kebetira na makumbungo na bingarabi ni bunuai au sama indambe tu kinango ratu tau singi raura na kaula ko do ruma mai levo na ndendre ula ko do ruma me ava mai ne baki saoti me do bi ondona mate balata ni na balamu ni nongo bitati ko mai na nongo mongarabi babu no wai na balamu ni ngono kona nongo lomanga kona vida na balamu ni ambakia nongo me do bi o talento na mate e do bi o ne ambaki saoti sa tukuni mai via o valembula ni o ya usa peliti o sana silinda kabandono eu babi ni bina kara to dona songo lako au chuo kinangona be ba ungeti ni kimami lako de ruma ke de bata na matengo na be ba ungeti tiko na songo so tukinango na suba cancer survivors na be ba ungeti na ngona ya ni kinito presidente me ya ni matena no ndabo tukina ngai tukura bango ko be na bosa
Na lava ikon tapota jo tuda. Embole au na bibole ya ratutau au tuda kikina. Mai na embaki sa o tini tukuni bio na pele itip sa embaki ndongo. Au sa antambe tokongo ratutau daru sabi wana no bitongo. Au waka bina kikina na songo eu mai lewena tiko na veiva ungeti ni ndarongoda na veiva ungeti mai veindua na mbula na kwesa mbula mai na matengo mai tukuni viko tudaki oya bole eu kina ko tudaki kina ko mai gosa ando ne mbaki mai na mbaki saoti na vulo sita e tukuni via ni usangani na tudaki rautan September sa tukuni via ni na sangani tudaki au sa 24/7 na oxygen ratutau au sangarani kena na kake na lomani no gudapta ia na buna tiko ratutau ni bakam balabu taka na tubi mate Tandin. Ano gusangani la ko galembula kena nogu talindende Bilang sa boleh buat meramatau non da bulang ichi ke ni sange sama cuma radio bulan dobat da bulan binaga Lincoln Heritage Life Insurance anda sama cukup buat kerto na merama atau da lewan itu untuk song super cancer survivors mai non da bulang ichi ko meramatau bosita katuni berre merama ni nakabika ada tiga batu orang awak ini koroi lupa mai na mosi ramai talon cukup weekend atau biran breast cancer na cancer ni sudo na tili kadio sanga bulu kabitu dan taman lokuyar la ko bole wana maramango ngai bagare tang mai ronon dolu cini kabitu sangai ngole bi buni wa yau sabango be maramatau kelas atur tumbe kan nur timbol la kadana batu kombe kan mati bi matangali boseli liubaya ko andando mai pa bunu tu non dalo manga anda ka chuko usana roni taka ba malo to nga sona woi ba bici ngo atau sambimbi na mati sanga ba harangale la ko rumah tale angale sel sudunra vana stage ni kimo le ba buna tale ndo tale mati pele tip cancer tuguni sana bo la katal nga kin ni dimba ya sanji ni chunga ne boso bosea orto na wekan go mena mosi sa ko anji na ngana bate marama ko sar ke ba ko ni nangare to ngango e ba reta kin sana 24/7 tungana support ni oxygen yang ko sarang bulu-bulu pinakasar. Anda apa udah pinakatakan na turanga na buku ni ko sali si tungabi kan non tapi singa tundu kan bimbulei. E wari takat juga mai virtu na tua kana na tedina mai na super cancer survivors. Imarama tahu na nomun ni au ko chiken da rumandi muri. Au kaya oni bagarita ka ni oni bunita ka na nomun ni tebi mati cuk. Na turanga na wachimu ni mai bi au ni kemrobi bola ka cuko sarang ni kila cuko. Ni satu bike muni cukup na macar ni reda cukup na rembe kan sudu muni na ngona salah cukup na mati apa ta bambo asa bagari ta bike muni ni ngole bolimbulo ke muni nga oni ngai base nga cukup se ko sanga ni unge cike muni ngole me le bike muni tunga me baka tau bike muni bata na norto support me bale na ngona sa ni to ma cukin orto siang saranga ni kilani itu bike muni cukup se bai bai mbak na kenere rembo to ni tukuna Mana dia usah bulu kabitu kena ronon dulu ciri kabitu ya siapa boleh saru sa bulungan embak yo ya sebebe. Dina todo keratu tau me bakani nunggu turang aku ngole tunga sanga ni cuki bata ke bale bet kito betana na laka yang karapatiko. Oi. Aku lakutiko ko kan tiko ni wanga lakutiko. Lebnangon aku sanga ni tiko bata ke kito. Ia maina sudu na rede ni sudu en normal sudu. Sangan indo na kaya lang kinan no malasugo sangan indo na kana tiko na lam ko tosu tiko tiko ia orto na no go pita mani ratu tau erto sanga bakang do ni kila no ya mate santin na bu dona kan no muni buni to mai no muni singa ngali binakata merto mai me azo birtu telangan tu na nui ngau pa ya me baka ni kebuni maramatina ni sa tu no au sa huni ta to mantangan ko me kito sambulo to mantangan na bising ang gele lo re matai kambal la ken na no munila ko na oi ba bich na ka to ko pa ya ni sa ta ka to tu nga baka kemuni sa bebe ratu tau ya o mai bia au sanga ni tarana oi baka biti se o kalanota kana mati tu
Dua anak ka yo au reda na ngona balawea. Nanongu bambo na kalo ke nanongu beka ni wata kina kalo e anga na kaurika mai na ngona balawea. Senga bakando ni no bando na wai bakabiti. Se o tala no taka vein tua. Ve tona lupengo se vena turanga o tim. Balatango. Na bono sing tanga taka kina na matainingo na au tal no taka kina e alina marama na tinang. Mate na marama na tinangu na singa au tal no taka kina. E ana buna au sanga mai rera wakatu na tukuna veindu na naka. O tale chinemaki au tukuna tala veindu ve tokangu ngastondo baro membimbi tukuna tana nakaka. Mela koi na bono ni bawa tikia. Kero sanga kila ni kero sana bimbi wa bitadini au ngai tukuna pikwa. Oyo ker mo kunila kompleta na mate tikudia. Ngai tu na bango ko bia na bos. Tin mate vaga bini ombulo tu. Ngai tu na sanga tukuna ko bia sen. Au sanga dolaba na nongum baos. Na ngono dolaba kina nongum baos ya sanga studia wa na nongu klinikan mai na valembula me balata tiko na breast cancer. Na singa talanga ya ratu tahu ya li talanga kina tuakan. Sanje. Gai mei tobia na yalo tamata au bakan nui kina. Chinangu na tuakangu ele samayali okilani na puna talabindo na yalita. Samani onge mai boleh tu nanongo bakasa mamugunitak. Kuniada talabindo na tomata. E bola ka bia usia londo mana bakalia usia ndo rabita na ngona usa tabakina rendre se sa tabakina lenga me una tukuna tarekina bindo merani ali tarekina ko sarango na buna ratu tau na no mai bonita ka boli me do bana rono ndolu tin ka bitu au ngai tukuna kina berto na lubengo e na bulo ko to batalanga abuna na buno ko mai tukuna kina berto na lubengo ndo na mara mai tikum e bola katia o ko e ambula mai na breast cancer ngonga imbola ya bakalia ni ureda na mara mongo na kai da kaba tiko raka da kaba na itabilo manibal embule tikongo sange mbola ya kino sange la ko biko au le la ko biko au sange kere ko tale me ko cheu lis tale balembula ni sawo china bula ona ya mena oktoba me da bana disemba e january mo be lista na rono ndor tin kawal ke lingkara bakano La sa boleh buat begitu lolo Ya, mani sekarang da harap- rumah internasional di talon noa na ka binang ni kuah. Ya mai meramatau ni toman namun di talon noa. Ya sarang ara tu tau na vuna ke na usanga ni lako kine valembula ia mai na nongu mbula bakate ki au na nongu reda na kasama ya do tikungo biao na tobi mate sanga ni ka bang sonongo no tobi mate ya na vuna ni nongu mai balabu tu isa mai bimbi na mate ungela mea kilenga na mate musa kilanga ni dona ka sanga ni todo ko na mbula na nengongu mo wako chiko ya ngai balembul me bakanga na mate ni ngona o singa ni bambo te ni na mai kota ni bango Na boleh besar meramatau kila di sa uci todo ya sa mai kau tadi sar na bulan na muni nau na rong otak ni talon no tu kamuni oni sa ge na numu ni pun takabul. Ya mai na ngunam balabu ya oni bagarita ka. Siya kan buwa kilaban do bi kemuni namus. sanga bakan dora tu tau na kense sanga ni musi kense ni su mai na nongu reya mai na kaula ko ziru mai sanga bakan do ni musi na kensa dongana ka na lamp na sa tumbuju Oni sa tarangan no sa pakilasan May sa na- kukut. iyo ratu tau mai na matay ni ngau na mai na nanra may yado na chinemba kisa bakana soro ni Chinese loli ni ngau na gay may na chinika na ronondo lu chinika bitia kosa bakasaranga na polo ni golf Yan ay baka kila-kila Yan sa ang bagarita kausap ni sa tumbuchu ko may na bude ya e sudumuni. Tendo tarongo chuko may na Iya. sign da ba bakila bato no keboni ni singi bakila na mus. Kembale na lamp ngaya
may nandoon na Chinese loli kina polo ni golf ya sa kina kukuha sa basar nga. Iya ratutaw sabay sarang Bata na bulu tarong kina balete so do bakando li bubu zamay na nondra na kensen di sud santoli baka me bombota mai ko ya una numan de lago sa ado kila ni do ten talembeka ya so era do bi rebek na bakasame aya o kemani oni binaka ni sanga ya lo baka dingu talanga no muni sa lago wana kamuni oni kila ke kartu sambulong ko talanga usaran ni mbul ya mata-mata mun sa lago ruman ni na visele na kimo na katodo ko oni sangi bakila ben na mosi se siang sutsar balatan ni sa bagati ko ni sa arturia suote ke muni chiko muni tokani that you will pass the test se vai iya ratutaw na kandira ke do ni tukuna oya usang ni bakila talendo ka na ngona estele kina au sing kadi bakila ndo ka na tevi matenge me do viau esa sanga ni sudu sa tevi matenga ni lubu na nongu ya tibusu ya sanga ni kensa na ngona estele kina na ka usanga ni do na ka bailiu au sa me da ka mo wambimbi na ngarabi ni loma ni mata mo bale na sona kai loma ni bale na kausing do da kabarao na tip raki sono na basanga paka woda na ngona ubuni takatukin ko timate he sa woda paka unreke tu endo na kai bimbi tukina bletani seni ngongo na sulu satu bimate tiko sabakila kede tiko na nengon kede Nyong apa pala nga palele o sapa kilacho na wale pa kayo ay? Iya, waktu tahu nanda kungu na tambangu na lingangu. Waka sandrenre chuk na nungu wakabati ko na kena yaba lati tiko balete ni sa tiko na mate biya. Ya nangono kayo sangga lako duro makina na vinga rabi todo ko babu ni wai. Sangga may longo binakatuyad may azoba tu nangono ko sebay bay. Di na todo karatu tahu sa amin dami to kung tahu baka binakataktik nga na Victor Koni kina Viva Ungeti eti ko na nitong mata song-songo na sumakyan sa survival square o kilaya bole ya ulew na basing na lakot ti ko ng galo na lay serenity ko nang una kimemain dami bata kimembi wasay blata na mati ko may ratutaw elew na nga na kimeming bunita ka na ka so nakakimemla ko rumay na ni memilo manibale ndrendre me kimemewasya eni kimemain dami bata bango kimembi wasay sa nga na baka turuay ni mata na bika kimemla ko turum sa nga ni raw beta na mati ko endo na kana dona urnika mekena iwali ni mate tamat ratu tau menda mamaraw mekwan ni may do sa na imbola do kuna to ko na nung mata bubal na yoraraw e babu da ni sui Iya ni anda tungraw ni babu da ni sui e malum kedo sa menda mo to iyo kwango endo bole kito bakalebo meke mulai so kana bukil na lutusi tilebo meke mulai ngalo ya balata na ni mami wakasama ni bakananan ke mindambe ke mindona bilo coffee kito lako na besiko kwa me wakati ko nitiko ndona nito soksongo kito nambula broads kwa ke kito tiko mai me balata tiko na nito ndo vela kaki na besiko vera na vinga rabi tiko makai kito kora to bilanga tu kito do sukyo vira kito lako dona ustu ni mbole ni kimbira ni kimami sembula tiko na kambimbi ni kimami marau ya dona kaura ni kara tutau mo mbula na visinga ni kimami tiko nambula ni Viva Ungeti ni dona kambimbi na loloma ni zengu ni mbula tiko vikenda na ngonongo menda do be maro tekitiko be kakere da kaba mena romani mata bubale menda do be ready ke sa dona lenga dona kaura rata me o tukuna bado do ngona bunu ngurawa blatana na matengo singi materawa
ko e dona mate vei ki akina nomu wakasama nomu wakanananu na visinga ve kaula ko duruma ve rana lubemu ve na nomu lomani mata bubale so na kando la ko durumendo do da tangi da kima mindo tangi lo na kanga ure ni ka ke sono ngona kima mindo tangi lo mindo mositi ke mami na ve kala ko duruma eu va bene vinaka ni kina na songo ngo ki me mira ni me tambe ni ki me mi vere di ve bangeti ni tiko na mbula sanga ni matengo menda me tu vando ki tatu tau Na boleh besar weekend na biokan na radio bulan 24 na kabiri bing krabat ndai no do bulangi bo sita akato ni pere mai na korbo turang na kabika na musi rala ko duru mai nando na ngono balabu non ra puni taka boli mai na mati to bira rato sanga mata ni kilana ngone non to tambe baka din do soko boli enta po di bina di ato ngamin to ngona sama ramani nanu ma merangoli boli boli sambulo bina ko klan lele buar sanga teka bula ko duru mai na kau ni ala ko duru na mai na tinika diwa dio sanga bulu kabitu ni bagaritak na tapa mandin do na nomuni tugu beir Oni nam boleh rekina na marama erla ko rumah cuko na mati karawuni taka cuko ber non ramata bubale na ngonongo era barong cungo non muni tuku ber na kara tau wa mamaso na mata kalili na kaniko vi ko na mo vi no gutokani o waroti ko may na mata kalili na kaniko me tiko vi ko na lomani na yalo ni vi babulin mo kila ni sa dona kai sanga ni dotu ni mena mo sanga ni normal ngancen sanga ni normal mo koti ko ani pena palembula e bola ka tondo viko beleta me rino lo le rai ba bunwai beleta ke kunio wakate kiao mo bambala butaka na no mwawa vinaka ke ni saklani sanga ni todo ko ne ngomu bakelewa na kerkere o wa mama su na matakalele vinaka ni ko kautiko na bonua bola ka tondua e bola ka ko na vingara ba ka bonua mora ni ngara ba ka bonua aura ni kawe na matakalele ni ko o kalongat ni sendambe tiko na matakalele vinaka ni ko mai na ono na vitu ne mbati no kusambula au garebe baka buno mo indambe tiko na mata kalele na kaniko meu bolei kenda weekenda na wekanda tadinda o se tiko na pakela tiko ni ndona kai sanga ni todo ko tiko na nomumbula ni ngomu na tikini ngomu dawe sanga ni todo tiko au mama masu na mata kalele na kaniko ivali ni mbula kuni rere se tangaya oi kona ranimbula me makate kia na matakalili na niko la sabole bua bombo tenda sa to talaka meni uchi ni nanda vitalo noa ena kabina ka dikua anda bobo dibina ka da bobo ditalo no rong benaka te buena rendre tinika do sabul kabitu sa te ka bumera wakila kina marra mataungo o ya ni sa chugubir kensa ni sudu Klan na rabagarita kasara na limbakan non na lokuko non na lomangka non san mucungan ni sala boru bogo tolo di mele bogo tiang lo binlasi awo sa ko matin indo ekila bunta ka bul mai rosa bul lamba ki non ra bunta ka bul mai wa bi wel taka rai sana no membeka na maramat tau bungo baka no to ken to ida buci me namu sando float ke wa begitu to na kata na batu se dapa kita ngo arong ani tos na batu se kata yang tak boleh bina kini rabo kami bina kataka na biba unggetsi do boga dur tu yang berto ni tokan so na marama se no na pali tukuna kemuni nambula yang tak kila ni sambula baka kina do matang na kana chemotherapy van stage lagu durumi sordo bimbisar lagu durumu tu na radiation na bikato do ko bawa akan tanda so andando rongodoch ko saborita ke bakan tanda betok mentangan dari tanda maramango daran dikila saranga siang sing tana tebi mati ra lore sartungan ni rembulum-bulu benaka na ka benaka ku kim sabo di benaka kim sami rongo ta nomuni tal noa na bi bong geci na nomuni sambulir tal cunga na merama to bir cunga cancer sa bunta ka cunga ngono ko yalo benaka sar sa pagreta kana kanggo meram nemu singko
Kuni buntaka nakataka me se kaurau bolimbula ni se lei chuku na mate na ngono ko ni se papakato kon na sor ni Chinese loli ngole bolimbula. Kuni pakama na poli golf se sa pakasara poli tennis oni sanga na lamp. O sanga na numa munga ele ngole tube buni wai ya maramatau done ucu sino muni tuku di semberni tapo nondoro programu ele busar na cancer survivors era sabo bude binaka chukumai na bugu no muni talno na ka binaka ni ku Naka ratu tau kito Indonesia songo. Kito sanga ni somi kito dakaba na kangwa na buku ni loloma. Beta na ka kito lako du rumah bindendre kito lako du rumah. Kito tu bakarau. Kito kere ke sona kai tu bikim ni me baka sona karen rabu kekina oi re ranga walengai tu na tikini angon rawango kito kere kimni kito ndo lako wabo ki sanga mandanga ni kito somi na motoka mandanga kito bilaka kito kina sanga ni to ndo ngabe to na litolweni tavingu no kutoka ni to mati e kito banga takatu na nito lako na be koro na be panua kito ko tekina na iloloma na kaindo soli me kito kota na bula broads ko kito tiko mai me kito dakaba na takakungo kito sanga ni so me bakanga ukai tiko mera bukei o ira na tali kito era lenga tu era sotaba tu nandre kera bibu ke sona besa na sanga ranga indo lei lesu mai mera kere kito o kito sanga ni dona iso songo kito wilavo kito kalongata kito babena ni tiko endo na songo ngoi buki kito tiko mai na bula broads bate kirna ve kambani ra buki kito mai me bakata ke sona AGA na Pure Fiji na vai orto sulia mai sonaka me kito lako kina bisiko ko kere kimni keni klatuna e soera ni buki kito sona kamango kito wabina binaka blate mera buki kina oira era tebi mater walengai tu era sengna ni alo mai na bono era tu kina bisiko kito yaga ni be membaleta tikngani kito kila kito lako du rumah nandrendre kito lako du rumah sanangone lala tanga sanangone lala kobati e kito baka binaka ni sona bebu kila la indo lako mai kito lako kila kito reila sanangona na waini mata na kena turu ni kito yaga ni ko boleh kenda kita tukina na matakalele binaka ni kiko kila ken dona kai kurani bebu kikina be kito baka binaka na matakalele binaka ratu tau ni na nomundo programu na nomundo bibaru taki na deleni tebeli o bibaru taki na ratu tau na matakalele binaka ni kuwa ira ni kenda mai besa mati kina mera ni rabuke kina o ira na tadi kito rabakalengai ratu tau na sabole buturan kena marama darbo kena na sabole buturan kena marama darbo kena kona leo na da bulang yo ya da kabe de bengara be dai vosita katuni bere marama di nakavika mai ni koro luba mai na mosi raba wai tsara indawa na tikino na tewa da kon robe na kabe de bengara be dai mai bu no da bulang chiko mai talota kana ndendre lagu tu rumah na bindendre todo ko ya harama indendre tal tunggo ombalatini dava salagu tu rumah todo ko ya na go ko di edandra na non dai bagambula rambula kinna na nondra ko ko tanga di pambauta na bito ko ni binaka Waber na marama arsanga me lewe chikudi bubal lebu ni super cancer survivors na kabdi bingar abin da kila ni do abi mata ruan non de bimbulung ngodi chikem bala mata mengo na mata wa ni mur na gain total chuno de bulangi anda pob dibina ka chugo berto my super cancer survivors maybe Mrs Ngalo wakata lagi na berto to ko sana marama to sa moy baitabi kila ni sandom biuta chal chunga na radio bulun do pata nangon chale so darra ni bibuki ni berto kanta sa rongo to chigar to sianga di saumi
tu takap tu anda tu takata kada lonjina na buku nandre lebe warama tegitunga bi bakara rama tegitunga bir na marama na buku ni mate rebaki na bi matangali kensa to bunu takaboli mai biti anda sama suta na turanga lebu anda masu baka bu bale ni radio bulan to bate ne tomana chukuna buku bakayanglo kena buku bakayango birto merto na tomana chukina na takata benangan kena baka titel chuka ni tuku ninda sana rongo tangana kensa sanga ni tapa kya taunta ni kensa raun yado kina nambula baka erto to kusar rando mai pula ngi chukuna via kabi na radio bulan do bata via kabi in tu city oya na non tangono batan da bobu na Lincoln Heritage Life Insurance oya na bola tan don ke talata sambula to ko mai na mate oya na kensa ya da bobu binaka na kabi bin karabi tin tai bukan to talbe maram taun rasulian rogona ani takin don ngona dan gebe semati talne na radio mbula tua bata na sibi na 5 na tini kaziwan na miniti serango do no numito to chukani kina na marama do binga rabi chuko na suba kensa sababu sana kabri binga rabi tintai baka bimbi chuko we kemundo na we kangu mai na moshi na kabri binga rabi tintai ba ambulu chukani chuko boturanga mai na buke mumbulo bina na turanga tu na moshi ken we mata bubale ragi bo turanga na kabri binga rabi tintai Zola oka Bina wale tahu Okay. Sina koulani vanua, erakamutuna kena veiuluni vanua. Isana ja vato vaka vale toloni kauvuda, unisea ededere ngai totoka vaka.
Nada mo sarama da may bulikin ang doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sila nga ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So ang kaliwara ka tala tunda wala ka. Kuwertongko. Kau saya lo wag bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage link. Mau na bilang sarang sangat tali itu nak kaya. Pakatar tutu na kena. Pakan na kena pepo wag itu ta. Kami so mi. Nakilaw kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Samu kina kisi naman ni marong kina ngona mo juri paling bula kakiwe kar tagawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na-claim na luman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyang raw sarana bakalew po mo na telefoni. Text may kinabas sa iba walu-walu bandua tolu-tolu walu lima na kanay tutuko matalilay. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itingi. Wei talanota ki kina na ulu tangan bimbi ka daun rendre na kina wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tangan di tosu ki liu. Wei wakongeti kan dau wei labeti. Rongote na wei kabin di tu siti ni sibu na tini karo na tini kalima na meniti wei kemando wei biti. Sibu na lima na tini kalima na meniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda Watamai. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ninga ikani itu na bundi ng dalo si tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kini kana-kana. Kaya itigo talaga na nono specials and loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritirito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo, tinapuko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gaw. Nana maki-may kinaprokramu warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungode na Vimamani yon na kabini bugululu bei Kemando e California. Vimamani duwa na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda Watamai. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tu na senga tiku nindraiva. Se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21-31-11 Saibarua. Merto bagarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namo di taliboni Diwan 21-31-11 Saibarua. Ertong garapatalangan ni kanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Kasar nga. Paniray na tokongo. Nagkenay-ray-ray. Dua nga na rupo ni Bunikau. Dua bayran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano ba yung ngarabi ni City Benny Raturla? Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulay ni Simon na tinikantuwa na tininamaniti may kamo ni May Viti. Ano ba ito koni ni Divine Group of Companies? Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio bulando mata San Francisco with Koti Kanda Batamaya.
do baka totolo tiko. Do saya lupa lamu dina. Sa permentangan to boli-boli, gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Seni ni ako na store, wala ka tunga ko maulimat. Kaya binaka ni satu ket serngaki na nakatungan reba, mempeleta na noto to ilalako. Bibi nakasaranga. Boli-boli roti kari bateni kina. Do tu biru to na bisi nga kari mateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rato makuntal nga na bukas sagile mo na bisi. Kaya tel mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucu beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kena bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talaga ni kota nom ni boli ke baka ni tiko men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ko aki. Bitar tarani kina nabali taliboni, 125 257. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California.
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Nalo mangu memba
Yo santi sarang turanga me mbong ito tolo sa wala talaga ng bongin santo ko metapa. Metata potu tata rumbi na yombo. Wele boy tiri katolo miniti me ono na koloko radio bulan do bata. San Francisco en kabin ni Singatu City en den dabo binaka da sarang ota rawo ya no to italo no ba dir lomba weekenda. To na mati lawa minus super cancer survivors nangono ko lebu sortu ko bital no en buku ni nona sanganga ro no matim ni bici sangai lebu tu na ker na bital no okay saba manda men na zaka men rao di nangole da ke nikina erna kota final no non da mati team okay rongo da matin dungo what is needed for Fiji to qualify for the quarterfinals of course matai sarangani kango rongo da go kay katungan non to bital no kaya baka nganga Wales be Australia rongo go non ro na sota ngango Australia ke Wales kaya nganga Wales be Australia kaya mambale sa ba Fiji automatically qualifies provided menanganga erna non ro na warning gito sabo ya winning Welesi nama sota wat ke Georgia Uruguay obichi me sanganga rorongai ka 84 points me winning okay ya ke baka ganga Australia bi Welesi yo obichi me vango me sananganga and non remaining pool games with what with bonus point to do this namada team ni bichi must score at least 4 tries on each remaining games kemambale sanandua ngana vital no weekenda kebaka nanganga lebu satu kunci ko sa yang tal tumingo Australia sa bagarita ko Eddie Jones kita orang ni satu ni mata kemambale lebu ka okay rebu kita tal tebeli Australia non rusot ke Wales ke sabaya yo non to mata timi me sananganga ruru sarnga with bonus points ya me tapa me sa squad ka sarnga nang gitu ruru ya for clear tries ya sanangai ngole dake nanon to mata team kebaka sangito tagito when all pool games are played and all points are tallied this is how they will determine who qualifies if Fiji's points tops its pool as a mata tanga which is a qualifying if Fiji and Wales are tied at first place kebaka ro tie na mata di tutu of course ro ngaya ro sana lagadake Wales and Fiji. If Fiji and Australia are tied at first place, Watalangaya, Fiji qualifies. If Fiji and Australia are tied at second place, kaya liu welesi, Roma tai, o which Australia and a point. Kaya mbale, in the redangaya, San Antonio qualify. Mbale tini dapat tu apa onruka nama tim Australia, Fiji qualifies. If Fiji and Wales are tied at second place, yan doon na scenario na siyang sarani pinakatay. Kaya baka romay tayo, which ke Wales and a second place, sana qualify Wales and Fiji is out of the tournament. If Fiji is third, fourth, and fifth and put table, kembali sama tatanga is out of the tournament. In the World Cup, we have a head-to-head rule. When two teams are tied on points at second place, whichever team won their pool game goes through, the loser is out. Pato ka ba yan na senaryo sa chigo birto na doroboy ng unong ko. Kaya mambali, umata nga, nakasa na bagarita ka nunggu rai, o bagarita ka may nabunya lungu may loma simbera sa ke Australia, o bagan din natake ke di natap, nangganga na matim ni biti, and nasota ba ke Australia. Saya to may pakakin na Santa Mara to ko chikina. Yeah. Na buku di bakasama ya sa ruta la final sa tungo matay sarang Georgia in namatay ni singa ni bulo ko to bai yo to dingo chuna mata undongo kaya mambale mena talabe tale bakalilai elibur tuguna sa set sarchunga na timingo ke baka ndo na visa usar bakalai bato ko meka kuni ta kabo wale chunga menanganga bi Georgia watake ko na last pool game o ko me sa clear cut saranga bonus point 4 clear tries rorua ya sa siyang taling indua na vemba to sana lako saranga nikina na quarter final ya na bata-bata lang chiko
sa kau sabore taka juga sa lebu sara tega bu mer pakilamai na koukou sa kuto chuka ningo nonto mata tim ni bici na sot lebu ni Rugby World Cup sa ya to chukungoi na bengo no sa ochi to tega mena wol so kabitu ya to na kota final to le nruka to ngela kamena dio sa bulu kandua to le lusi mantanga bi Romania bola kan lusi kita kana pool games dio sa bulu kandua to singi bagai tabi na dio sa bulu kalima nganga kina mati bini Afrika o cha dio sa bulu kadiwa to dinai te kita nga nanduan na pagatule wa may Paddy O'Brien lele usar padur talaga may peran siya ya gono gure les sungai may bisa terik tawanki ifremi tawanki or to sarana tuawa na ngono ya Dio sa luka diwa to dinai taki ang gangaki na mati mini Australia o cha 2003 pakaduri may Australia may drop goal kina Wilkinson to sa kilaki na kina Vital Noah 2003 o cha ang gela ko may na 2007 to abanru kay Welesi en kota final lenganga kina masinganga kana mati mini John Smith na mati mini South Africa o chinga ya sa dominance nga may na mati mini New Zealand 7 8 9 10 11 2011 mati mini New Zealand nganga bakatala kina na kina nga taraba nganga talikina na mati timi ni New Zealand o cha amay nganga na mati ni Afrika ngo question mark 2 kenim bale ninda redo ya santa kilasar kan may nanguna se lako chu may liuya sember sar ni to se lako sar ni na ira ni professionalism dareta kan ni sa tuba kibina katuna ngon na durbo lako batana kena coaching non to franchise nan rua tu kene zui pina ka tokmar tu na durbo tu sangit tokme punotani ko nga usabo retaka sandabo ingilanji andabo talanga na mati timi ni Australia ke bakambe kami asingi buki replay taka chuko na TMO na referee lebu tu na san nibit sartu nga ngito pata ke welesi sa ngule tapi keda ya na scenario bagare taka chuko ya me sana bonus point ruanga me matata saba to sana match taliani na kota final ko wambo te punya longo bebe ando les chuka menunggu vakasa menunggu redo chuko na turbo ni palanyo ya nona tara chuko na plakade ya boleh sar chuko kida bango cup final Rugby World Cup Fiji anggai donggelewa na kenavo ya sabatu ya nabital noy na ngongo rawa muria sar chuko matata pamatela la ira rugby pandits na nondo to mata timi en ngongo bo 5 miniti me 5 ni bosota me ono en radio bulan do bata pe de la nobo no mindon bingra pelo na kasar ge wasia tal tongani non to bitokani do kana like wasia di bagalevu en ngongo Dendram beka nangola ni kibalilo te buku ni oso pakadadaka sendrakin kita beka na tos nimbula ko ni lenga sinui gawa nana maki mai kina programu warotaki mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu banua ruwa na bima maniona na kabini buku lulu be kemundo e California bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu be kemundo e biti and a radio bulando wata San Francisco me kauti kanta wata mai toka kombala kene ndame waga diringa lala sabsaba kangai waindono na yangona na San Bruno kababa Na baba? Tukun tali mo na San Bruno Kavaba ningwali mai ni mai kitobule manda na ngandi kale busara ersama ibukan dina taka katanlay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukalewo na San Francisco International Airport kuno pinakatalangan di Baywaraki kaya do may bitala biruto ng walibiti se do may bitaba kibiruto na sanggay ngoli may kimerke San Bruno Kavaba Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Bula binaka ni Matthew, misawa kuskusibe. Isa ni bula binaka o se vivi mandongo kina maulimat ele taka kina endona nito pakataka kana lalai yo leu kutaka pakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi Oi, odea bakasanga. erto pakasaka talanga ora to sarara saranga
go enda so mangana kakana. Esen minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalelai. Isa, medak megabana manakango. Nada baya? Sabi laki bakal fom ni daka yo senga ni kilana na medakaba. Ole malang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisita ba na sotaba. Kuni lengenda vitu lo teki saranga na vika kitengore na radio bulon do mata. Oi na program daba. Mai na vei longaniu. Rongudi na 5 na kloko na vei kabini wa rombuka vei kemendo California. Tini karuna singile muni wa roma vei kemendo viti. Ngoi vei toko ni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Liman and Rao Capital Mall, Suite Rotolu Rolima, Sacramento, California. Endo vengara wiki na o mama kawesi vosenlaini. Radio Bulando wata San Francisco. Bekoti kenda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dawo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vata Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai waseyani. What's
Can
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani. Sanangai o tinai walu ani muna na dawa salomamu ni wakaya moara kiau ni o tinai walu samani totolo ya timuna na lomamu kawaka muna na nomo veidamu mai no wale ani muna na ya Isalei, oilei, oilei, oiau. Mate wale ni unanuma, tiko tale o koia kobauda. Sanangai o tinai walu, awana numatu, indaruna wakamau. Nakena sewa ni sarui toto, na lomamu. Ke konia warakiau Ne adoba ni o tinai walu Ke na sewa na no mundondo Sa ruito tolo Domo na tuna o warola kaki Ni o tinai walu ko mila iwi Ko atauri wale moi sama ni kaki Sekonia meseta kiau Rekona reki katiko marau Wau di batanga mendua Na mura-mura non taru taurua Isalei oilei Nana una talei Samode isa samode leimonei Sekonia meseta kiau Dekona reki katiko marau Pau di batanga mendua Na ura-ura non daru taurua Isalei oilei Nanga una talei Samode isa samode leimonei Samode isa samode leimonei Samode isa samode Awana nunga
Isanti sar saru indendre nambulo sotaba tu na eka de bingara batinta radio mbulo do bata ke baka dapat torong cuna ngona sa totolo sar cuna kena toso bekenda sibina ono na tini kelima na minit do matang ni talno laga bekenda sember ndang ole juga ni na buku ni non to be non to tu ni be boli katarapa ngone tu buta kata-kata menon to lo mani bici le cuna talno ni ragabi ya sa le butal juga na complain na buku ni kwa ngaya kwa na dili ana eBay na buna umbati tung na nikinango nindo na turang rongo tongo ndo na turang popo lega saranga ni zimba na buku di baka samango no na entire life saving tolu sanga bulu ke rua na undol nandola edap bita na eBay se wahara ka chunga na ngono ko sabi be roto chugni $1 million worth of complaints regarding the eBay shop scam wareta ka be kenda na Consumer Council of Fiji. Erto sa turra na ngono ko ononan raw kawal na kunru sa file take na Consumer Council of Fiji ka tuguni na monetary value combined is over $1 million. Tuguni ndora ngole la kasauchi tingo makin ndonan raw ono sanga walu sanga bulu ka ono tale na complain related to the pyramid scam ka tuguni orto mandaga ndonan raw walu sanga bulu ka ono complain as to 4 p.m. yesterday na ilabo worth ni labo tulan raw tul sobulu kabano undolu vitun raw basanga bulu kadi obareta ko sima sandil CEO ni council tu ni indo ko ya ko barata ko ni liu indo na turanga tul sobulu karuan na undolu sulia sarngai ni na bugu di baka samoya mena rawateli sumaikina non ilabo au sana kala kenda sangke bili report chu na ngono go menta sahaba karara mategi rechu na wekanta meka kudindu ela katungaya ni sali tu bikenda ngolengo dona bengo dotale na bengo ya ngona vitalno sa chukina ngono last 24 hours 186 complaints $300,000 ko sange kurio ya dona turang sala ko sarngama itu kono ko isa we una nungui lavo ambo maro roetoka la ko mena vitalno ngo o mai siwa chikina au sa sulekine tolu sanga bulu kerua na undolu nandola. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo, na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibu na tinikantua e na tinamniti may kiamo ni Maiviti. E na veito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka e na Radio Buladong Bata San Francisco may kauti kanda Bataman. E senga dina ni kara rawa na taka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau. Drendre na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mainanong ni boli-boli ena kenagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluva Viwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mate ni katumba. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na wakani sanga soti ni kene wakata kila se symptoms wakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngone kila monobaka ni kebi nambaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 527 ono vituwa 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talutaka vosi ngilu utaka siapa kaya kapitan neka koni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikumuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipina mebakana karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena ngamure na kaka na buwa balang mebakana steak gai wakaya loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le to miko mena no mota ena dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rutoli dili butaka ne ke mukatalo washing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu be Kemadawe, California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu be Kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Tavanongo dalla mambi utiamu Bulani vaka watingo sa lulugama Autua kinadara una bisami lumamu Sera tola laina ngone kusangoletu Ananu mangani daru yala yala mate Bembiani vakawati ngome daru sukota Rekaya nito mama lumunda keleva na waga Yendaru yala yala mendra kida sevinaka Namungala sabakana kula Rendende me bolia Atangi na iloka Ni matani bonu Wakilani nende itunga na yala yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Samarawa
Bakatataro lo elomang Yalo yalo ni matam ni babotu mai Ukum never kana loa no mu vida bilaki Tau biau na kena uda vakila no momosi Otangi batu ni kavara ko hele dayaki Nikaliraki mai sangurangu kalomani Luvenda rura tangi ni alina vakatinani Burani alimane to vakabetamani Tangi tu betamanda melangi Para renda lomani Kimani adamona lesu noi vale Tove rain pulatale Katikina mbeka neto binaka meke ito gusoti Veta usingo esaka niya neto mulanta Pamolesu maya vale Meotina rarawambo Venda to velomani Kulavo Memboy ni salu ngo En senga ni ali Kosui gundina ni kudu mai serengu Aunanda karona voli medo bani woti Yala yala ngol kumate na kinayoti oti No mudala kede makilaw sana bosota Niko tangi serarawa monge rai bichi oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambu ni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Bang
Kiani, Vikimundo, South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, Kenavivo, Novolicata, Nisa Tikungoin, Dona Nonda Toi, Ngandi, na San Bruno Cover Bar, Dala Kamantangayan, Itali Sota Tukina Kavikilai, Eralivo Talitunga, Nandui Kai Karandongole de Kina, Kanduna Kana non retalitaka, na levo ngona ni non retalitaka, Kena Wasibi ni Vingaravi ni Turangatawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki Talitunga and the San Francisco Chronicle. Sambo wakirongo saranga. Kendo vanga ratano atiko senea ni angona na sote singeleti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai mevakane guku kuni wale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona koloka na sige lebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena sige tambu. Beba kasar nga. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simona Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni Simona tinikantua ana tinanamaniti may kiamo ni May Viti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulado Bata San Francisco. Mekoti Kanda Bataman. Bula binaka ni Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maolimat. Ele taka kinendo na nito pakataka kanalilay. Yo leu kutaka pakatotolo, ni bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telang ora to, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Nada masara manda me huli kenen dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabitu ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi ngaya kina mother ngaya sala ko mana check sengat tali ni biara sengat saranga ni biara palilai in time saranga mai so dan tali wara ka tala tunda wara ko tunggo o sala ro bengo pam binaktak na kampani binakang ko na heritage link ni no no binaka saranga sengat tali to na kaya pakatar tutu na kena pakana kena pepo wog ni tuta kami so mi nakila kena timber na vaka sen tubi kena ila buli waya minta samu kena kisi na ni maron kena ngona mojri paling bula kaki ve kar taka gondo na inso Baya saranga na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so mo na claim na lo manurusang bulu ka banewa. Kaya sa rona ba ki otin na policy ngaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana ba kaleo fo mo na telefoni. Text mai kina was saiva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu matalalai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy sembang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori, sonong ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tino buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warau taki.
mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini bugululu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kankana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kankana boka langi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirto sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Isa, medang megabata mo na kango. Nadabaya? O sabi wala kiba ka lewe fum ni daka yo senga ni kilana dan meo takaba. Ole man lang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lang endo bitong lote kisarangan na bika kitengore ni radio bulon dobat. Uy, na program daba. May na bilong niyo. Rungudin na 5 na kloko na biya kabi ni mga rumbu ka biya Kemando, California. Tinikaroon na singilewo ni mga rumbu ay biya Kemando ay biti. Ngoy bito ko ni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Juanito K and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. Endo bing rabikin na o Mama Kawisi Bosay Langi. Radio Bulando Vata San Francisco. Mikoti Kenda Vatamay. Bila sa boleh betul kan mana mana rukin orang lelau sahabat toko bikin David tu miniti me bit serta langan kalau kau kan nunggu bawa dua nak katakan untuk David kani enak kau dibing kerap di dalam studio ni radio Bulando Vata San Francisco oya en San California na Rocky Merke en ngono bikitu Pacific Standard Time oya sahabat toko weekenda walu na miniti sale bitungo na miniti me bit serta langan na kalau kau nunggu bawa dua nak bikin miniti toko sar ni siapa cuba enak kau dibing kerap di dalam ni matakan tanda kami dua bata tali cukina na bang cuma na programu na the programu ki city bendi raturala o ya ni sibto ngana pa na tin minute na sing ni mataka o ya na toso ningauna kala ni lebusar saba ko muri cuma ko malu na kab di bingra bendi der to bito kon cukina o ya na San Bruno Cababa na Maulimat baka talangakina o ya na kamba di benaka na Orange Lounge arto kutara cuma bikin dan programu ya na singa ni mataka awatalangkin non the lotu o ya na nogu chisu nogu benua arto bitapatan the New Methodist Christian Fellowship bena ono kena bitu na kalau ya bikin tu na kami di bingkara benda nogu siaran baka mode wa mode cuma tengah ini be karo yo dona buli musi ndi na be so ra baka lucian non relabo en so na kar sang tengah ni rambur research taka word by mouth tunga hey nei labo sala kamai hello bina kasar next time saba karua na kena da wirre ni weekend so na matangali scam bango do tega buen ni American go kon wele na circle sen na tabo sochia ko na ka na pyramid go le bisa wala nga na eBay la ko ni go ribi ser tazo richunga ke na matan sabi na katunga na fast money ya keru ko ke tapital no takachukalo benaka sember nindo tale tunani don rondol ngo motara ndorondol wandi ke ba malu en bingo no todo saro ko sabar eta kachukar orto bagare tangan tampan no bisa sala uchi na bibangay nangono ko samber todo korto bagare tangan chuko na tampan no bisa may non tapuno lomani obiti ya na bago binaka na bugo ni bito kani na yakab di bing karabi ni tayo no kusere bago mo de bago mo chumutani kirbe no kerua siya masar chuko may New Zealand na kabi na ko Charles Porter na itani bulo benaka na sabole na siya chuma wenda lidi may tay lebu baka ni benaka tuyani we kabi ni big bro malo ambula chone fotofili sa ndinde nungay siya matalemay na kabi na ko ba ni benaka ni bikemuni kena no ni mato wala benaka na kabi di bing karabi ni baka talaki ni ma lalanga besi mas tapete na itini na itambuna lala Kami nito sar na biya ko na mano ni siya machumay na yakabi ni bing karabi ni na radio bulan dobat sa tama diken no programu na kabi bing karabi ni na medo ngona dar na gabi rongo din domo talekina ya wo pedila nobo no munin don bing karabi sa kalungan sa tsuna bulan na kabi bing na ni kuan tan kami so tale na kabi ni mataka model Elizabeth Kalindrenre Serna Wanga ni model na wakangwe kaya baka tau biya utos kan tu na bulan ni takataka lain tu na kato
Tono kami sama ni matangka. Meto nang ngone apa dengu. Ni samo de. Kamu sangole. Sa. Kanisa numwina kimo ko bebiyaw na mara. O baka mamasur Ray kombunan na loma mo memba besa Nia lungundun di batu Motoro boleka Mukua ni wakia Awak teronga Seda bumeka nombu inaki Motang beya Mosanang olemo Seda rock.